albabu sadisi dambugal jeegaɓangal ko wongal muhimmo dambugal sakkitoral ngal ni e nder deftere nden haray en gayni musidɓe julɓe wongal muhimmo yewtaygal azzicre fi jantagol inde Allah wa du'a e waɗugol du'a dewe ɗiɗi ɗe andanɗa hoorema jama on no welsindi e majje konsindiraɗe no hawkiɗe tayle ala ko poɗata moƴƴere ko duñata lorra ɓuri ɗe ɗo ɗiɗi ko sabimbinata. an abi hurairata radiallahu taala qala rasulullah sallam nelaɗo maki yaqulu llahu taala Allah daali ana ma abdi min miɗo wonde jiyaɗan on ma dakarani en tant que mo jantade inde an wata harrakat hino mimminade bi sabu wolgol inde an shafatahu toni makko ɗin meɗen waynodiri haaligoy ko firi kadi ma dama himo deƴƴi fiya bere ko jantiɗa inde Allah wa Allah yiɗo wondi wonen jantotoɗo inde Allah ɗuyten ñoore e wolgol fi ballon e politique e rumeur akhraja ibnu majah wa sahih ibnu hibban wa dhakara al-bukhari ta'liqan wa an ma'ad ibn jabal radiyallahu ta'ala an qala rasulullah sallallahu ma amila ibnu adama ɓiɗɗo adama gollali amalan golle an jalahu danda e ɗemo min adabillahi immorde lette Allah ɗen ha hande min dhikrillah ha hewti jantagol inde Allah. Allahu akbar. ala golle ko dandata goɗɗo lette Allah ɗen ha hewti jantagol sabu kañum golle mum ko sunnugol bakkatuji ɗi marɗa ɗin ko bakkatule addata lette. akhraja ibn abi shaybata ad-dara wa tabarani bi isnadin hasan wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu ma jalasa joɗaki qawmun yimɓe majlisan e jonde yadkuruna Allah fi jantago inde Allah e mayre illa hafatuhumul malaikatu sona malaika ɓen huuɓitayɓe wa ghashiyatuhumur rahma yurmede Allah nde sudda ɓe wa dhakarahumullah Allah janto fi maɓɓe komantaɓe fi man indahu e ɓen wonɓe takko makko toon bimana e jungo malaika ɓen toon. akhrajahu muslim. awa en waɗata adkar enen mbuy emen en wi'i waɗayɓe ɓen adkar ko bidi a jokki watten yili de waɗugol adkar wona bidi a wata wonde bidi a balɗum ko dewal wanu qala rasulullah sallam maga ada joɗaki qawmun yimɓe makka adan jonde lam yadhkurullaha fi ɓe ronka jantade inde Allah e mayre walam yusallu ala nabi ɓe ronka juulude e nelaɗo e mayre illa kana alayhim sona nden jonde wonta no yaɓe hasratan perdi ninsa yawmal qiyamati. akhraja at-tirmidhi wa qala hasan. wa nabi ayyuba radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallam man qala kala wiɗo la ilaha illa Allah wahda la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi al-khayru yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun kala woluɗo o du'a mo nanɗo miɗo wola ɗo o jantago inde Allah adkar ɗo 10 marrati laabi 10 kana o latoto kaman ataga arba'ata anfusin baraji wa rinɗin ɗo wonkiji 4 andite noon baraji rinɗingol jiyaɗo ko janguɗen e dambugal feƴƴugal ngal hara kadi wona jiyaɗo goy min waladi ismaila ara ko jiyaɗo e ɓiɓɓe ismail muttafan ala fi on tigi no woli ɗum ɗo laabi 10 kala ɓurɗo ma jantago inde Allah aray o ɓurima de aray mo yeeso ma aray ko patron ma. wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu man qala kala wiɗo subhanallah wa bihamdi mi'ata marrati laabi temedere fet huttato anhu fukkete itte makko khataya o bakkatuji makko ɗin koɗi ɗuuɗi o wa in kanat mithla zabadil bahar hay si ɗi foti e ngufo bahar o muttafaqun alayh. andanɗa hoorema e nder 3 minutes tawa a gayni wolude ɗum ɗo. wa an juwayrata bintil haris radiyallahu ta'ala an qala liwi anila rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah lagadu ɓoltu gonɗi mi wowli ba adaki ɓawo ma ɗo nelaɗo inni mi wowli ɓawo ma arba kalimatin konguɗi 4 he lawusinat hara ɗin peeseteno hara ɗin peesedirteno bima ɓulti eko woliɗa kon eko woluɗa kon mundul yawm ila hande ka wetuno ko woluɗa kon fo e ɗi konguɗi 4 ɗi mi woli ɓawo ma ɗo si ɗum peesedirteno lawasanatu hunna konguɗi an 4 ɗin peesayno haalaji ko woluɗa kon ila ka weeti honɗum woni ɗum subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi duumo e ɗi konguɗi. akhrajahu muslim. wa nabi saidin al-khuduri radiyallahu ta'ala an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam en ala firde adkar o nde mi yejjita kono ɗum ɗo wona humpitagol firo mum o woni muhimmu ko hunjagol ɗum ɗo tawa kala ka yiiɗa toni maɗi hino menen no tun hiɗa janto inde Allah hiɗa janga ɗum ɗo tun ko ɗum woni muhimmu ko ɗum hadde mi fira. wa nabi saidin al-khuduri radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu al-baqiyatu salihatu ko woni moƴƴi heddi ɗin ko wi'ete baqiyatu salihati ko wiigol la ilaha illallah wa subhanallahi wallahu akbar walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah. akhraja an-nasa'i wa sahih ibn hibban wal hakim. an samrata bun jundub radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah ahabbul kalam ko ɓura yiɗede konguɗi ɗin fop ilallahi kalla arban ko konguɗi 4 musidɓe an julɓe miɗo faala yo jentoɗi moƴƴa ɓa iɗon mari important e ɗi iɗon hatojini e ɗi
la yadurruka lorratama kadi ɓe ayyihinna bada'ata ko hombo e majji kanji nayi adorɗa bimana na aya qur'an sakkona sa waɗi désordre ɗamari bakkat eyno ɗin konguɗi nayi subhanallah go'o walhamdulillah ɗiɗi wala ilaha illallah tati wallahu akbar nayi konguɗi fof ko Allah ɓuuri yiɗude ko ɗi nayi kala kadi ko ado seɗa faala ko wallahu akbar sakkiti ɗon adorta ella ala akhrajahu muslim wa nabi musa al ashari radiallahu taala an qala li rasulullah sallam nelaɗo makanilan ya abdallah bun qais ala adullo ko accatami tindini ala kansin min kunusil janna immorde e ngaluji aljanna min o e tindina enen kadi ɗen humpa ɗum ka sikki ala la hawla wala quwata illa billah wulugol konngol feere ala doole ala sona allah ko ngaluji aljanna ni muttafaqun alayh zadan nisa'i nasa'i no ɓeydi on tigi watta ɗon wala malja a takkorgal ala min allah immorde kalla illa ilayhi sona ka makko kadi wa ani nu'man bun bashir radiallahu taala anhuma ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a ande no du'a huwal ibadatu ko ɗum woni dewal kono enen en du'ataka musidɓe julɓe du'agol batte julde en wi ko bidiya wallahi du'agol batte julde wona bidiya no mari hadise selluɗo ken ko woni yo en toɗɗo goɗɗo yo on ɗon du'ano en enen fof wi en amina ko ɗum woni bidiya du'agol wona bidiya musidɓe julɓe enen en du'atako en waɗata jantagol inde allah en considiri ɗiɗi ko bidiya en woni kadi e haɗugol e sabotugol jokkuɓe ɗiɗo ɗiɗi ɓen watte yiili muradu mawlanami nelaɗo ko kanko woni ahlu sunna al jamaa golle makko ko du'a e waɗugol adkar wonen du'otoɓe waɗen adkar ɗaɓɓiten du'aji selluɗi si enen faamuɓe qur'ane sunna ɓen en waɗali adkar ji selluɗi dagiɗi ɗin o andi ɓe faama qur'ane sunna ɓen ɓe waɗa e adkar biɗi aji ɗin hande kadi ko ɗum faameten hadise wulure e 150 walahu hino wodano min hadise anas radiallahu taala anu marfu'an bilafsin addu'a du'a desa mukhul ibada ko ɗum mbuso dewal ngal walaw no wodano min hadise abi hurairata radiallahu taala anu rafa o ɓantimo laysa shay'un ala hay e hunde akrama ala allah ko ɓuuri teddude ko ala min addu'a ha hewti du'a joni noon enen ala ko ɓuuri hoyde e men ko ɓuura yawitede e men hande ha hewtiti ko woni du'a ko no marsinirte wa saha ibnu hibana wal hakim wa anas radiallahu taala an qala rasul sallam addu'a du'a baynal adani wal iqama hakkunde noddinandum e darnandum la yuraddu ruttetake few addu'o to tun allah jaɓa nokku enen en du'otako ko no marsinirte akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu wa saha ibnu hibana wa ghayruhu wa an salmana radiallahu taala an qala rasulullah sallam nelaɗo make inna rabbakum ande no jommo hayyun karimun ko wuruɗo tedduɗo yastahi mo hersa kanko allah mo hersa min abde e jiyaɗo makko ida rafa yaday si on tigi ɓante juuɗe makko ɗe ila faade ka makko torike mo ma molike mo an yaruddawma nde ruttata ɗe sifran hara koɗe laaɓuɗe koɗe wiide kono ko si on tigi tewni juɗɗen ka akhrija al arbata illa nasai wa sahul hakim barka no ɓatti hunduko ha kono mere yaltinta iɗen andi hadise wulure 150 an amri radiallahu taala an qala o wi kana laatike rasulullah nelaɗum sallam ida madda yadaysi ɓe ɓantino fontino juuɗe maɓɓe ɗen fiddu ay ka du'a lam yaruddahuma ɓe artirtaɗe hatta yamsa bima ha ɓe maskiraɗe wajahu yeeso maɓɓe ngo e mana si ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe waɗi du'a ɓe ruttataɗe ha ɓe mawla yeeso ngo akhrija tirmidi mawla ɓe yeeso ngo ko ɗo ɓe tippi dalil hadise gono toon no mon kadi mo imamu abi dawuda filli wonde manna nelaɗo si ɓantino juuɗe ɗen torike kadi wonde ɓe fittatano ɗe kadi ka yeeso ɗum ɗum fof no ari walaw shawahidun minha hadis ibnu abbas inda abi dawuda wa gayri wa majmu'uma hawtidirgol ɗi yaqtadi hino ñaawa annahu hadisun hasan wonde ko hadise labaɗo o hadise ɗo ko holli mo torike du'ike ha gayni ko yo fittu yeeso ngon ko yo mawli yeeso ngon wani ibnu mas'ud radiallahu taala an qala rasul sallam inna awla nnas ande ko ɓuuri handude yimɓe ɓen fof bi e min mouhammadou yawmal qiyamati ñande dargal aktarum alayya salatan kon ɓurɗo ɗuɗɗinde juulugol e am enen en juulata e nelaɗo watten yiile ɗum akhraja tirmidi wa saha ibnu hibban wan sadada bun awsi radiallahu taala qala rasul sallam sayyidul istighfar ko woni koho e adkar won fof an yaqula al abdu ko nde jiya ɗum wi'ata allahumma ya allah anta rabbi ko an jeylan la ilaha illa anta khalaqtani atagila wana abduka komi maccuɗoma wana min ala adika miɗo dow adima o adika e fodore ma mastatatu e mbere o komi wawi awudu bika mi molorima min sharri immorde e bone ma sanatumo mi huuwi abu ulaka miɗo tuuba rutto kama bini imatika saabu nemaji ma ɗin allah yahino e hoore am wa abu ulaka miɗo tuuba rutto kama bi dambi saabu bakkatuji an ni faghfirli ya fulan fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta akhraja al bukhari
wo jantagol inde Allah istighfar fo ko ɗum ɗo woni patron o. wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala wi lam yakun lataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haula al kalimati mu accayno ɗi konngudi ɗo few hina yamsi wa hina yusbi bimbi ɓe kikide ɓe o accata o wolay ɗiɗo. enen kadi addinan nasiha mi Abdoullahi kala mi laaɓani en reedu koni o adkaru ko ɗum woni jawdi ko ɗum woni barke ko ɗum woni manan kon ƴette nelaɗo ma kayno bimbi ɓe e kikiɗe ɓe allahumma inni as'aluka al afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. الله متوركما عافية كدينا اك ادنا اك بين ورا اك جودي الله سود awraji aybeji an ɗin holnalan e komi aynina ko renalan yeeso an e ɓaawo an e nano an e ñaamo an e ley an e dow an fof Allah mi torkema ya dandande mi attaquirte ley ko firo gonno. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان لاتنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما كان اللهم يلا إني من أعوذ بك من مولوريم من زوال نعمتك يقول نعمة معهم باو مهبيك وتحول عافيتك ويلي تقول عافية معهم وفجاءة نعمتك كدوني hawrugol kadi e lette maɗen wa jami'i sahatika e denda nangal tikkireji maɗin. أخرج مسلم كإمام مسلم كو يلتين حديث ومولك مع الله دان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وكان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الله ما لا إني أعوذ بك مول ريما من غلبة الدين إمور دي فول قول نيامان دي نيامان دي فول تلم غلبة الأدوي إن دي عيب فول تلم وشماتة الأعداء هوير عيب. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله تعالى قال وي سمع النبي نلا نن رجلا غرق يقول ما قال ما يا الله إني أسألك متوريما بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال نلا ماكي باي بنانيد لقد سأل الله قمدي وتوري الله باسمي إن مكو الذي إذا سئل بي فلت سوتر راما دي آتا أوكي وإذا دو يبي سوند راما دي أجاب أو نوتت. أخرج الأربعة وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لاتنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح سويتي يقول بما كان الله ما بك أصبحنا كسب ما من ويتري وبك أمسينا كسب ما من نقبري وبك نحيا وبك نموت كسب ما من ورث من مايا وإليك النشور كفاد كما ون أمي كانغال. وإذا أمسى سنقبي كدي قال مثل ذلك بما كسفنه إلا أنه سونانو كانكو قال وي وإليك المصير كفاد كما ونرطور دنده ستاي ونيني. أخرجه الأربعة. وعن أنس رضي الله تعالى قال كان لاتك رسول الله كان أكثر دعاء رسولك بدي دور دي دعاء نلادون ما كان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه أن بعد من فوق كلون دو ببراينو دي نور دي دعاء. ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان لاتك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بطرطنو بما قال لما اغفر لي خطيئتي يا فلان بكات جندي وجعلي أمجريجي أني وإسرافي في انتنام دي أني في أمري فيك وما أنت أعلم به مني أكونكو أندو دايا. اللهم لا اغفر لي يا فلان جدي كتناريا وهزلي اك ويلسنداريا وخطأي اك فالجريا وعمدي اك تواريا وكل ذلك دي دو فوب اندي كو يمردي امي. اللهم لا اغفر لي يا فلان ما قدمتكم كومي ارديني وما اخرت وما اسررت يكون كومي فينيني وما سودي وما علنت يكون كومي فينيني وما انت اعلم به مني يكون كو اندو دايا. انت المقدم كوني انا وانت المؤخر كوني شكتر وانت على كل شيء قدير. متفق عليه. ndoko jaadu e duaji ni nelaado toro rayno. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما كان اللهم أصلح لي مؤمنا ديني دينا الذي كان دينه هو اسمة أمري كدوني دجر فيك وأصلح لي مؤمنا على الدنيا أدنى التي أم فيها متاتك وندرم معاشي ونقوريا وأصلح لي مؤمنا على آخرة الآخرة التي إليها معادي متاتك وإمكن كميروتو واجعل الحياة ورنا لنقرنا من زيادة لنجوبا في كل خير أكلا مؤمن واجعل الموت waɗama ende rahata li fawtade amin kulli sari modde kala bone. si Allah goɗɗo tori ke ɗum ɗo Allah jaabinanimo na haray o marsini. akhrajahu Muslim. wa an Anas radiyallahu ta'ala qala kana rasulullah sallallahu yaqulu bima kana allahumma al anfani nafiran bima allamtani ko jannuɗa alan ko wallimni jannalam ma yanfawni ko naftalan warzuqni askala ilman gandal yanfawni nafa ngalla. rawahu Nasa'i wal Hakim. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحى وصف مكة وقال ويوتي في آخر كسك تربه وزدني الله بيدنا علما غندل الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله مولوري الله من حالي
ahli nar immorde alhaali yimɓe yiite wa isnadu hasan won aissata radiallahu taala anha anna nabiya onde annabaji allah sallah sallama allamaha o jannimo haada du'a o du'a ɗo allahumma ya allah inni min as'alka mi torikema min alkhayri immorde moƴƴere nden kulle ajilihi ko yaawi kon e mum wa ajilihi e ko neeɓi kon e mum ma alimtu min komi andi e mum wa ma lam alam e komi anda wa audu bika mi molorima min acharri immorde bonen kulli o fof ajilihi ko yaawi ko e mum wa ajilihi e ko neeɓi ko e mum ma alimtu min wa ma lam alam komi andi e mum e komi anda e mum allahumma ya allah inni mi asalka mi torika min khayri ma sa'alaka abdaka immorde kala moƴƴere ko jiyaɗo ma torima wa nabiyika e annabaji ma wa audu bika mi molorima min sharri immorde kala bone ma aada minhu ko mooli ɗum abdaka jiyaɗo ma wa nabiyika e annabaji ma allahumma ya allah inni asalka aljannata mi torikama aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amali e konko ɓattinta e aljanna konngol e kuugal wa audu bika mi molorima min annar wa ma qarraba ilayha kala ko ɓannata goɗɗo yite ngen min qawlin wa amali wa asalka mi torikema an taji ala nde waɗata kulla qada an kala ñawore qadayta hulinde ñawan ɗalan hayran moƴƴere akhraja ibnu majah wa saha ibnu hibbana wal hakim wa akhraja cheikhan cheikhuɓe ɓen ɗiɗo hino yaltini hadis ko ɗo hadise woni sakkitoro on musidɓe julɓe allah newina ni en timmingol deftere nden hannde hadise wulure 150 wa akhraja cheikhan boukhari e muslim no yaltina an abi hurairata ko ƴetta aba hurairata radiallahu taala an qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo allah maki kalimatani konguɗi ɗiɗi habibatani ko yiɗaɗi ila rrahmani faade ka allah hafifatani hayfuɗi ala lisani hawre ɗengal ɗi mettafi ɗi teddaɗi satta saqilatani kono ko tedduɗi fil misani ka peesirɗe ñande dargal ko woni ɗin ɗiɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al azim wonen e duumagol e ɗiɗo konguɗi musidɓe julɓe haray allahu on newinani en timmingol tafsir bulughul maram on hande e juma e alansara ñande goho suumaye musidɓe julɓe haray ko hande woni ko allah newinani en timmingol ɗum hawrodiri ka lewru porto ñande ko ɗum woni noogay lewru wi'etendu ndun juillet le 20 juillet l'an 2012 vendredi le 20 juillet l'an 2012 ko hande woni ko allah subahana taala on newinani en timmingol oɗo tafsir bulughul maram e haala pular musidɓe an julɓe nene gotoɓe kala emon jentiɓe tafsir o yii ella ton miɗo tori on yo on toranolan allah yo allahu on yaafolan kenen ngo on jentoto hawro mburwi hara ko ndiyan ɗan tiiɗi kenen ngo kadi on hawray toon ta ngongure nden hino puuɗilan seeɗa andi toon mi mara suudu galle yaajuɗe kami jooɗoto kami mari samburu hertaniɗo lan kami janggata komi jooɗo ha ɓeygure nden fof ɗanomi immo fewno ka ɗawgol ngol weeli ɗon ko fewno ɗon mi immoto kenen ko 22 heures kenen ko 23 heures kenen ko 1 heure none wono ɓeygure nden ɗanude ko ɗum yo tongongure no wippolan toon kenen ɗi ellaji ɗo ɗiɗi miɗo andi fi ɗi e kala ella ko ɓeyditiɗo amma ko ndiyan ɗan saƴata ko wona ella an timmingol mum hawritir e ndungu kala ko tawata ellaji goo kadi on yii toon hara wona ɗiɗo ɗiɗi fuu e mum miɗo tori on yon toranolan allah yo allah yaafola mi torike on wata on aybinan ande wa ma tawfiqi illa billah fandunde anden ko moƴƴingol fandunde anden ko fiyo dina kan yaaju wona marugol gandal wona marugol moyen wona marugol jawdi wona marugol aalaji aristirirɗi wona jogagol galle weddiɗe wona ɗum fof puusilan e ɗum ko puusilan e ɗum ko fi yanyugol dina kala ella ko yiɗon toon toranelan allah yo yaafola o taw aybi toranelan allah yo yaafola kala moƴƴere e janngande naninde weltininde ko yiwɗon toon yette allah subahana taala du'a no ɗon lan ko du'a mi tori e balle aduna miɗo tori on du'a miɗo tori on balle aduna kala embere ko wawɗum ko ibnu adama wawata wallitorde goɗɗo ko miɗo tori on ɗen balle wondude e du'a haray mi gaynino tafsir alqur'an alkarim on fof e haala pular mi gayni hande kadi allah newinani en hande e juma ñande go o suumaye gaynugol ko ɗum woni tafsir bulughul maram on bi rahmatillahi wa bi awni si allah ɓeydi duuɓi ɗin e cellal ngal miɗo propose miɗo miiji miɗo fiɓi miɗo ƴetti anniye ila ɗo kadi mi fuɗɗoto tafsirugol deftere wiyetende suwaru min hayati sahaba nden inɗe sahabaɓe 65 hino e mayre on andi janngugol fi nden ɗon kadi faama fiɓen sahabaɓe ɗon kadi no ɓeydana en aqida no ɓeydana en iman e tawidi ko gonga shariaji dewal ala ton kono no juulirte ma ko on no salligorte kono andugol no ɓe wuuriri
ɗum waway en ñentinde enen kadi wuriren no ɓe wuri non. Sikki ala sen wuriri no ɓe wuri noon, kono ɓe mayiri noon mayirten, kono ɓe immitori noon immitorten, kono ɓe wonirta noon ɓaawo immitama aray kadi ko non wonirten. Donc miɗo fiɓi anniye inchallahu no Allah newinirani law ko alda e taƴigol ñalande mi natanay kisan kadi fuɗɗagol tafsiru suwaru min hayati sahaba, ko nden ɗo woni hikkoton nden e nder tafsir on ko nden ɗon tataɓere nde. haray noon cheikh Mouhammadou Julde ko jeyaɗo e finance ɗo en ɗum, ko jeyaɗo e puusuɗo en ɗum, ko jeyaɗo e wallitiɗo en ɗum, faalaɗo carte mémoire tafsirji ɗi wo haray yo yahu o tawa mo wawa heɓade ma o yiida e amin Abdoullahi Kala. Kanko cheikh Mouhammadou Julde Diallo Bañang emo waɗi place Madina marché ka route de Niger ka centre Madame Bari ka premier étage boutique ko ɗum woni numéro 9. haray fewndo ɗo emo débrouille o ɗon kanko kadi mo installé ɗon ordinateur ji makko ɗi, ko ɗin ordinateur ji ko ɗon oni distribué ɗe o senditana jama o. Donc haray amma inde anden mi fillito, inde anden ko Abdoullahi Kala bun Mouhammadou Wuri Kala Diallo, jibinande Mamu Ñagara laabi ko Kala, hoɗuɗo ñiiɓuɗo ka capital Lagine ɗo Konakiri, ka wiyete ɗon cimenterie Baylo Baya, ko ɗo woni komi ñiiɓi fewndo ɗo, inde nden ko Abdoullahi Kala Diallo. haray numéro téléphone ji kami humpitete, faalaɗo lan wurtande faljere ko yirila ɓay ko ɗum mi ɓuri tijjade, ma faalaɗo lan du'anade, ma faalaɗo lan yiide weltanola, ma faalaɗo lan wallitorde alaji ko arestirte ko, ma faalaɗo lan noddude yomin yahu ka maɓɓe to mi waɗana ɓe bayana embere gandal komi mari kon, embere faamu hunkum mi mari kon, nde tawno ko ɗum woni golle ande hara hino numéro téléphone ji ɗin ko numéro ji 4 nanduɗi tawɗi fof ko gotum, mi filli ni keɗi e nder jangin on. Numéro aran on ko 67 60 53 09. Numéro ɗimmo ko 68 60 53 09. Numéro tataɓo ko 63 60 53 09. Numéro nayaɓo ko 60 60 53 09. haray ko numéro téléphone ni miɗo ñiiɓi Konakiri Baylo Baya. inchallahu haray musidɓe julɓe miɗo tori du'a hattirde ko molana. aqulu qawli hada astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu inna